daging telaga asri pisan. Inggih Ian Pradit lek tekan mekadi punika daging telagone Dewa Ratu Agung kelintang asri pisan. Kebersihin sekar luwe napi mawinan kapikanten kelintang asri riantukan kewewehin punika antuk sekancan bunga sane kelintang luwih meplegenahan pisan. makadi sekarang sanu silih sinungil sane mayasin telagone punika wenten sekar angsana punika pinake tedung wantah sekar angsanone punyanipune sane ngerampiak sat waluyo tedung kapikantenannya riakalani napi malih rikalone punika sekancaning bungone rikanyekan punika sami mengpeng kembang karejeng oleh tamu lilingan reh sekancan sekare mengpeng kembang ngampehang ambu miit Dewa Ratu Agung sekancan itamu lilingan teke ke Daud ngerejeng pisarat pengmanipun ngerereh sarin bungone ya mailakan ngisap sekar wih
Dewa Ratu kelintang lega pai depan ye tamu lilingan ketekaning ikupu-kupu jaga momae yo nongkrok nuli ngisep sarin sekare seakan di anak Yon pradene telek tekang punike suaran kampit ipune sane pegrieng dan penah waluyaning punike anake rikalone mata tembangan sirapi kadiku reh sekadiasa punike inike ring telagone punike dadi mewastu dane patih bande swario sayan-sayan ketungkulan buka kekukupang punike pasir pandan ini dan wenten parkan rawuh Ian pradera ris ketekang mirip sampun wenten apenginangan dane patih bande swario nyeringkrung irike nenten wenten panjakesane ngerauhin maka Napi malih sekancan panjakiane istri-istri ane ngayah di purian sekancan penyerawane nenten wenten alersane ngerauhin wet anak kecil pun mariku napi sane dados jalaran sekadi asa punike riantukan genahe punike kepingitan nenten kedadosan panjak utawi penyoroan yen pradene lungo merike gelisang punang cerita inggih nemangkin gelisin titiang caritone antuk titiang nguningayang mapi kayu
dani tangkil Mokadi dane patih bande swario punika mapi kayun jagi ayat ngad pada nangkil rilingih hido anak Ki Agung mina bedane kamewahan yan sane kerasoyang antuk dane patih bande swario rumah sepisan kelintang mewah ri sejroning pekayunane mawinan mawawa sungsut Dios ring rasa mewah sane kerasoya malih kedulurin antuk rasa sungsut sebet pekayunan dan ini wastu dani ngani kaya nah digelis ne mangkin metu pekayunan dan ini pacang punika ngandi koyang mangu singin akan dani lintang peradenyan ne mangkin mapi kayun dane patih bande swario nauhen punika putrin idone sane pradnyan mepesengan Nidiah Tantri boyo wenten sios Jeraken tingkap. Yes.